Dragi naši, kao što vidite, našu 108. hroniku po redu radimo iz novog studija u Brčkom. Naravno, na samom početku, zahvalit ću se našim prijateljima koji su nam opremili studio, a oni su Interijeri Antić, IKM Namještaj, Solarna energija Miro te Cvjećara Emiliji. Studio je novi, a koncept naše emisije je svakako nešto na što ste već i navikli. U narednih pola sata donosimo vam priče koje su obilježile nedelju na čijem smo kraju. I u ovom izdanju naše hronike imat ćemo interesantnu gošću, stoga svakako ostanite sa nama na kanalu LT televizije. A što to može biti važnije od zdravlja? Stoga svakako našu hroniku počinjemo pričom koja nam dolazi iz Fonda zdravstvenog osiguranja Brčkog distrikta, a tiče se svih osiguranika. Djeca, trudnice i porodilje u Brčkom moraju imati besplatno liječenje, rečeno je na preskonferenciji Fonda zdravstvenog osiguranja, a iz javne zdravstvene ustanove stižu neke pozitivne vijesti. Opširnije svakako u našem prvom prilogu. Djeca, trudnice i porodilje sa prebivalištem u Brčkom imaju prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu, poručio je direktor Brčanskog fonda zdravstvenog osiguranja. Todorović je pred novinare izašao sa informacijom, jer kako kaže, često ni sami osiguranici, odnosno korisnici zdravstvenih usluga, nisu svjesni niti informisani o stvarima na koja polažu prava. Oni mogu da imaju pravo na zdravstveno osiguranje po više osnova. Ukoliko izgube to pravo po nekom osnovu po kome su ranije imali, potrebno je da dođu ovdje u Fond zdravstvenog osiguranja, obrate se nama zahtjevom, u zavisnosti od kategorije koja je, primjera radi za djecu školskog uzrasta, potvrda o mjestu boravka, rodni list i naravno uvjerenje od škole ukoliko se radi o djetetu školskog uzrasta. Ili studentima, naravno. Kada je riječ o trudnicama i porodiljama, pored uvjerenja o prebivalištu, potrebno je dostaviti i trudnički karton, a fond će prema Todorovićevim riječima izdati rješenje te ovjeriti zdravstvenu knjižicu u najkraćem mogućem roku. Iz fonda su najavili kampanju koja će se sprovesti po školama i zdravstvenim ustanovama u distriktu kako bi informacije stigle do svakog korisnika zdravstvene zaštite. Naravno, mi ne možemo da ispunimo sve želje, ali vjerujte, često ljudi nisu svjesni prava koje ovdje imaju. I molim vas, znači, zaista za sve probleme, za sve situacije, neka se dođe u Fond zdravstvenog osiguranja da to riješimo. Ukoliko postoji greška u našim procedurama, ispravit ćemo. Ukoliko nešto možemo unaprijediti u saradnji sa ostalim zdravstvenim institucijama, unaprijedit ćemo. Također iz javne zdravstvene ustanove Brčkog distrikta stižu lijepe vijesti. Trudnice, porodilje i djeca oslobođeni su plaćanja participacije, kao i drugi pacijenti sa određenim dijagnozama. Djeca do 15 godina starosti ne plaćaju participaciju, osobe starije od 65 godina, zatim trudnice za stanja, odnosno za zdravstvene usluge koje su vezane za trudnoću i porod. Ličnog učešća u plaćanju zdravstvenih usluga u javnom zdravstvenom centru distrikta oslobođeni su i dijabetičari koji koriste inzulinsku terapiju, ratne i civilne žrtve rata, pacijenti koji su upućeni na dijalizu, kao i oboljeli od hepatitisa ili HIV-a. Naredna priča slikom nas vodi do tržnog centra Tropiku u brčanskom naselju Grčica, gdje je nedavno održan sajam mladih preduzetnika. Svečanosti otvaranja sajma, pored gradonačelnika distrikta, prisustvovao je i predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić te Valentin Incko. Detalje nam donosi naša koleginica Mila Omerhodžić. Gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić izrazio je zadovoljstvo što je distrikt Brčko domaćin ovakvog jednog regionalnog skupa koji je okupio više stotina mladih iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Posebno mi je drago da smo danas prisustvovali otvorenju jedne regionalne konferencije mladih preduzetnika, da je Brčko bilo sjedište tog okupljanja i mislim da je to možda i najvažnija poruka, da jednostavno samo integrisani možemo odgovoriti nekakvim globalnim izazovima i omogućiti uslove za život koji će spriječiti odlazak mladih sa ovih prostora. Obraćajući se prisutnima na plenarnom skupu samita, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je istakao da je važno podržati mlade ljude, posebno u slučaju kao što je ovaj, kada se predstavnici ove populacije pojavljuju s vlastitim biznisom.
Da moramo podržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini u svim njihovim namjerama, u svim njihovim planovima, posebno one koji su se odlučili da pokrenu svoj lični ili privatni biznis, jer u stvari snaga bosansko-hercegovačke ekonomije i jeste u razvoju i jačanju mikro, malih i srednjih preduzeća. Da mladi odlaze ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz susjednih zemalja pod izgovorom da je u zapadnim zemljama veća mogućnost za napredak, kazao je Valentin Insko, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Ali u Bosni i Hercegovini to je osobito tragično, jer dosta puta idu najbolji, najperspektivniji ljudi koji imaju djecu i oni ne idu više zbog toga što možda nemaju ovdje posla. Posao se može dobiti ako zaista želiš. Sajmu preduzetništva odazvao se veliki broj mladih preduzetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koji imaju jedinstven stav o tome da su baš oni populacija koja treba da bude smjela kako bi se promjene u državi dogodile. Kao što je i planirano, okupit ćemo nekih 300-tinjak mladih poduzetnika i danas ćemo pred kraj dana po prvi puta napraviti osnivačku skupštinu mreže mladih poduzetnika regiona u čijem će osnivanju učestvovati udruženja iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ja sam jedan od tih. Dakle, ja sam završio fakultet u inostranstvu, ja sam došao kod nas sa namerom da se sve to lepo razvije i ubedimo naše ljude i da odlaze i da se vraćaju, zato što smatram da edukacija u inostranstvu nam itekako doprinosi razvijanju u regionu. Cilj nam je da razvijamo tu regionalnu mrežu mladih preduzetnika zbog očiglednih razloga, saradnje, podsticanja biznisa, odnosno preduzetništva, pogotovo i prvenstveno među mladima. Mislim da mi rušimo sve barijere. S čelnim ljudima distrikta Brčko predsjedavajući Vijeća ministara razgovarao je o temama koje su u interesu distrikta i Bosne i Hercegovine. Koalicija Promoviši pozitivno nedavno je ugostila u Brčkom svoje partnere, koaliciju za borbu protiv mržnje iz Viteza. Aktivisti nevladinih organizacija razgovarali su o iskustvima te pravili planove kako da i ubuduće u našoj zemlji rade na razumijevanju i pozitivnim stvarima. Članovi mreže Promoviši pozitivno, koju u Brčkom čini 12 nevladinih organizacija, ugostili su svoje koalicione partnere iz Viteza. Sastanak aktivista u Brčkom bio je prilika da se razmijene dosadašnja iskustva, ali i naprave planovi za umrežavanje i djelovanje u budućnosti. Koordinator mreže u distriktu podsjetio je na nedavne aktivnosti koje su bile usmjerene na suzbijanje govora mržnje i netoleranciju. Neke od većih aktivnosti koje je mreža radila su prekrečavanje grafita, organizacija zajedno sa novinarima jedne edukacije o pisanju i novinskim člancima, na koji način treba promovisati aktivnosti u ovoj oblasti, ali i kako osuditi ono što neki nesavjesni građani prije svega rade putem grafita, ali i nekih drugih događaja nemilih u gradu. Budući da mreža Promoviši pozitivno aktivno djeluje na suzbijanju govora mržnje na internetu, Radenković je rekao da u Brčkom veliku podršku, ali i dobru saradnju ostvaruju sa predstavnicima tužilaštva, ali i samim gradonačelnikom distrikta. Gosti iz Viteza ukazali su na manjak medijskog prostora u svojoj lokalnoj zajednici. Drago nam je da smo došli tu i da izmijenimo ta neka iskustva, da napredujemo medijski, ako ništa, jer mi imamo jednu kuću medijsku u Tezu koja je, po mom mišljenju, u režimskom sistemu. Umrežavanje nevladinih organizacija u našoj zemlji pored lokalnih zajednica podržava i misija OSCE-a u BiH. Najavljeno je da će članovi mreže iz Brčkog uskoro otputovati u posjetu Banja Lučkoj koaliciji, a sve kako bi predstavnici nevladinog sektora bili što više umreženi, te zajedno djelovali na svim poljima unapređenja demokratije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Priča koja slijedi vodi nas do brčanskog hotela Jelena, gdje je Sara Prelević nedavno održala svoj motivacioni govor. Prelevićeva je u Brčko došla na poziv udruženja Beba više, a ukoliko do sada niste imali priliku da se upoznate sa likom i djelom ove hrabre žene, onda je prilog koji slijedi namijenjen upravo vama. Regionalno poznata i priznata, heroina iz Podgorice, majka bliznakinja Irme Ilde, jedan od svojih prvih motivacionih govora održala je u Brčkom. Priču od poraza do pobjede Prelevićeva je u Brčko donijela na poziv udruženja Beba više, a kaže da im je smisao rada i postojanja isti.
svaku životnu nedaću pretvoriti u bitku, te iz uloge žrtve preći na onu stranu boraca, u čemu se identifikuje sa brčanskim udruženjem. Sara kaže da se nije pripremala za karijeru motivacionog govornika, već da je samo prihvatila ulogu koju joj je život dodijelio. Generalno, drugačije je kada vi nešto naučite. Znači, to je opet jedna vrhunska stvar kada je čovjek toliko inteligentan i može da nauči sve te stvari. Ali opet mnogo je drugačije kada vi to preživite, ali bukvalno kada preživite od nekih 19 godina i živite i živjet ćete i dalje, tako da kažem, životna nauka i ono što živite svakodnevno je mnogo jače, mnogo iskrenije, mnogo emotivnije i naravno tu nema laži, ništa niste naučili, ništa niste izmislili. To je ono nešto što vi preživljavate svakodnevno i eto, želim da postaknem sve mame, sve žene da, iako postoji neki problem, da ga mogu savladati i da ako im život dodijeli neku ulogu da budu žrtve, da ne trebaju biti žrtve, već da, ja sam uvijek rekla, to je moja izreka, moram da je ponovim, nikad neću biti jadnica koji će svijet da žale, bit ću žena koja će svijet da se divi. Priča o borbi samohrane majke, čije bliznakinje su rođene sa Downovim sindromom, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Podrška Sari, podrška je svim ljudima koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju. Stav je mnogobrojne publike sa kojom se Prelevićeva družila u Brčkom. To je fantastično, stvarno smo oduševljeni što ste je pozvali, ona je velika inspiracija svim ženama, pogotovo ženama koje imaju djecu sa problema u razvoju. Poučna priča, vjerovatno u našem okruženju ima mnogo takvih, ali većina nema tu hrabrost da iznese to u javnost i nisu svjesni da drugim ljudima bi puno toga olakšali, kao što je gospođa uradila. Ali ja isto imam djevojčica sa posebnim potrebama, strašno sam protrešena Sarnom pričom, svašta bi nešto rekla, ali srce nije mogu da dozvoli, vjerujte. Motivacioni govornik i žena koju na društvenim mrežama prati više od 150.000 ljudi širom Balkana, svojom posjetom gradu na Savi dala je podršku i udruženju Beba više. Oni se aktivno zalažu za borbu protiv steriliteta i bolje uslove za pacijente koji se na prirodan način ne mogu ostvariti kao roditelji. Evo, na naše veliko zadovoljstvo, Sara Prelević je došla u Brčko na naš poziv. Negdje smo je prepoznali kao ženu borca, što u stvari i mi jesmo. Zajednička nota nam je to što trudimo se da svaku onu situaciju koja se dogodi okrenemo u našu korist, hajde tako da kažemo. Sara je, mogu reći slobodno, na Balkanu najbolji primjer kako u jednoj situaciji u kojoj te dovedu neke životne okolnosti na koje ne možeš da utičeš, kako da ih okreneš u svoju korist. Sara Prelević je svoju popularnost stekla hrabrošću da hoda podignute glave, te da se bori za prava svih roditelja, odnosno djece sa poteškoćama u razvoju. Njeno gostovanje na kome se okupio veliki broj Brčaka, aktivisti Beba više iskoristili su i da najave odlazak jednog njihovog para na vantjelesnu oplodnju u Prag, u čemu im je pored hotela Jelena i omladinskog centra Vermont pomogao i Fond zdravstvenog osiguranja distrikta, klinika Medico S iz Banja Luke, kao i pojedinci, poslanik u Skupštini distrikta Alija Denjagić, te njihov donator i aktivista Aleksandar Subotić. I kao što sam najavio na početku ovog našeg druženja, sa nama je Tanja Pijemetelko koja nam dolazi iz Slovenačkog instituta za medijaciju Konkordija. Tanja, dobar dan i dobrodošli u Hroniku Posavsko-Podrinjske regije. Dobar dan, baš mi je drago. Evo, na samom početku da kažemo zašto je institut Konkordija ovdje u Brčkom, odnosno kojim povodom? Zašto ovdje? Zbog medijacije. Medijacija, ne znam koliko već je poznata u Bosni, ali medijacija je jedna tako vrlo dobra metoda rješavanja sukoba i konflikta, a ne samo rješavanja, isto tako i prevencije. Mi smo bili izabrani kao Institut za medijaciju Konkordija i ja kao lider ovog projekata da donesemo u Bosnu i Hercegovinu medijaciju u škole, u osnovne škole. Već prije je bio 2 godine neki početni projekat kojeg financiruje Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije. Onda partner je ITF i
Institut za medijaciju Konkordija je izabran da napravi treninge, implementaciju medijacije i da drži superviziju. Nedavno smo imali priliku i zadovoljstvo razgovarati sa gospodinom Martinom Liscem, koji nam je došao iz Instituta Stopinje, također iz Slovenije. Evo, sada ste vi ovdje. Medijacija još uvijek nije toliko zaživjela u Bosni i Hercegovini. Ne mislim samo na obrazovanje, mislim i na neke druge sfere života, odnosno poslovanja. Koliko se u stvari koristi u Sloveniji? Pa u Sloveniji se koristi već tamo od recimo 2001. godine, ali onda u 2008 i 2010 mi smo sprejeli, kažemo na slovenačkom. Dobro, pričamo i slovenački, hrvatski, srpski, bosanski. Neki esperanto, da, razumijemo se. Da, apsolutno se razumijemo. Sprejeli smo zakon o medijaciji i nakon onog zakona medijacija, ne budem rekla da vrlo hitro, postala je upoznata, ali otprilike jeste. Tako da imamo medijaciju na sudu, a što više je važnije, izven suda, umjesto suda. Da ne dođe do suda. Tako, da ne dođe do suda. Šta je ono što vi učite naše prosvetne radnike, evo konkretno na ovom projektu na kojem sada radite? Mi učimo vrlo konkretno. Niko ne treba i ne želi neke teorije, tako da mi učimo tehnike i vještine kako preprečiti conflict prevention i kako napraviti kad dođe do konflikata u školi. Znamo da škola je neko tako središte gdje ima toliko i toliko učenika, onda imaju roditelji, više 2 puta, onda su nastavnici i svaki ima neku potrebu, neki interes, neki što mu treba, kako bi napravio, kako bi učinio. I na u jednoj stavbi, u jednoj organizaciji koja je škola, ima puno ljudi. I normalno je da svaki dan da dođe do nekih konflikata. Neki konflikti su mali, neki konflikti su i veći. I onda mi učimo kako da je dobro i važno da ove konflikte da mi vidimo da se događaju. Jer da ne pometemo tako i rećemo na našoj školi nema konflikata. A kako? Zašto? Dakle, da se radi preventivno na tome da ne dolazi do konfliktnih situacija, ukoliko dođe, da se one riješi na najbolji mogući način, da tako kažemo na sve 2 ili više strana koje su uključene u tu neku priču. Pretpostavljam da ste vi o tome pisali i u ovoj vašoj knjizi koja treba da bude prevedena i na naš jezik. Nadam se. Evo, vi ste ovdje opisali tehnike i vještine medijacijske. Od 1 do 50. Tako. 50 sam ih opisala. Kad sam ja pravila moj doktorat, prihvatila sam da nema nekih konkretnih tehnika kako praviti medijaciju. Ima puno teorije, ali nije bilo nekih konkretnih tehnika i vještina. Da li biste mogli sada da izdvojite jednu od ovih 50 tehnika i na jednom primjeru da nam objasnite, odnosno da našim gledalcima približimo kako to medijacija može uticati na pozitivan ishod neke konfliktne situacije? Da, jedno sada je jedna tehnika, a jedno ako pričamo medijacija. Ali ako izdvojim jednu tehniku, ova bude vrlo jednostavna i temeljna tehnika, aktivno slušanje. Ja mislim da mi svi znamo kako teško je da se slušamo, jer uvijek imamo neko svoje mnenje, prepričanje, tako, potrebu, imamo potrebu da kažemo kako mi vidimo, kako mi se osjećamo. I onda kad razgovaramo kao nas dvoje sada, vrlo teško nam je da ja čutim i da slušam. A ne samo da slušam, jer da razumijem da meni je važno kako vi mislite, kako vi se osjećate, zašto tako mislite. Da meni zaista je važno vaš pogled na neku stvar, reč o kojoj pričamo. I onda da možemo razgovarati, da uopšte se čujemo. I kada dođe do konflikta, ona komunikacija vrlo je prekinuta. Veće nego je konflikt, a ne mislim da je važnija stvar.
Veći u smislu kako se osjećamo kad se ne osjećamo baš dobro, okay? Veći su ovi osjećaji, manje mi se slušamo. I zato vrlo teško razgovaramo, ona dvojica koja je u konfliktu, i tada je super ako dođe neko treći koji nije u konfliktu, koji nima nikog interesa kako da se ovaj konflikt razreši, nego da pomaže da ove dvije strane da se slušaju. Onda recimo neka nasljedna tehnika koja je vrlo važna, da postavlja pitanja. Mi previše govorimo i premalo postavljamo pitanja. Ja kažem ja trebam, ja bi htjela, meni je važno, a premalo pitam kako vi vidite, kako vi se osjećate, šta je za vas važno, da postavljam pitanja i da slušam. I samo u ovoj knjigi je 8 nekih temeljnih tipov pitanja. Kada postavljamo neku grupu pitanja, zašto, šta budemo dosegli sa ovima pitanjima. A ova knjiga šta je, kad već sam napisala, prvo sam mislila bude samo za medijatore. Dobro. A ova knjiga nije sama za medijatore. I tako je za advokate, za psihologe, za stručnjake u socijalnom radu, za neke kouče, terapeute, jer svugdje je komunikacija, svugdje dođe do konflikta. Pa možda da smo primjenjivali ove tehnike, možda bismo i dan danas i vi i ja živjeli u istoj državi, čini mi se. Da bi se moglo reći upravo tako nešto, da smo imali medijaciju 90-ih godina, možda bi sada živjeli i drugačije. Želim samo još da vas pitam, kada ste već tu, koliko u ovoj knjizi ili generalno na svom institutu i u svom ličnom razvoju, koliko ste koristili NLP i možda da našim gledalcima pojasnimo i šta je uopšte NLP? Da, ovo je neki krug koji kruži vanzemaljski, ne nije. NLP je neurolingvistično programiranje. Ovo je neka vrlo praktička veda koja na jednoj strani znamo da sve više mi bi htjeli, jer je dobro za nas, da raziskujemo naš mozak. Kako deluje, zašto deluje, kako možemo da uplivamo na naš mozak u smislu da bi živjeli bolje, lepše, lažje, efikasnije i tako. U zadnjih recimo nekih 10 godina puno su pronašli nekih novih načina djelovanja. I ovo NLP uči iz neuroznanosti. A na druge strani NLP je gledao, opazivao ljude koji su najbolji na svojem području. Znači, zašto neki sportnik koji trči, ne znam, 100 metara, je najbolji, ako ima neku istu tehniku, isti način, možda istog trenera, ali zašto on ima najbolji rezultat, a neki drugi ne? Zašto neki terapeut stvarno pomaže ljudima, a zašto neki drugi terapeut ne? I tako su gledali sve najbolje ljude na različnih područjima i su htjeli da dobiju i dobili su kako oni se ponašaju, kako oni razmišljaju, kako oni se osjećaju, šta oni vjeruju da imaju tačno takve rezultate. Dakle, pokupili su sve ono od najuspješnijih ljudi i primijenili u tehniku koja se zove, odnosno nauku ili kako ćemo već reći. Jer NLP i ja vjerujem da ako ja budem radila kao neki čovjek koji je najbolji, toliko vremena na takvi način da budem vjerovala da mogu da napravim isti rezultat. I onda su napravili neke tehnike i te tehnike su vrlo konkretne i pomažu hitro i na dugi rok, tako da su vrlo efikasne. Tanja, hvala vam puno, ja se nadam da će biti još prilike da razgovaramo o ovako interesantnim temama. Hvala vam što ste bili gost Hronike Posavsko-Podrinjske regije i nadam se da se narednog puta vidimo kada budemo promovisali prevedenu knjigu Medijacijske tehnike i vještine. Kako lijepo, nadam se ja. Hvala vam puno za povabilo i sve dobro. Svako dobro.
Ispratili smo našu Tanju i priveli kraju i ovo 108. izdanje naše hronike Posavsko-Podrinjske regije. Ja ću se naravno na kraju zahvaliti ordinaciji Šmitran Dental i Bima Lulju, jer su i ove nedelje bili sa nama, a također zahvalit ću se i vama, cijenjeni gledaoci, jer ste nam posvetili svoje vrijeme. Novo viđenje zakazujemo za 7 dana. A da, na kraju želim da vam kažem, ukoliko imate bilo kakve prijedloge, sugestije, kritike ili komentare, poznajete nekoga ko radi neku specifičnu stvar, slobodno nam pišite na e-mail adresu koja je ispisana na ekranu. Svako dobro i do gledanja.